Mnajua vizuri Mwea iko na sub-county mbili, tuko na watu zaidi ya 1237 na mashure mengi, na kwa hivyo CDF yenyewe haiwezi kutosheresha mahitaji ya watoto wetu, na ndipoza nikaanza kuangalia ni wapi tena tunaweza kupata fedha za kusaidia haswa wale ambao hawana uwezo kabisa. Na ndiposa nikaenda katika kikundi cha Child Welfare na tukazungumzia na wao hapa branch ya Embu na pia Nairobi, na tuka-identify watoto 52. Haswa tuko na watoto 400 ambao wanahitaji usaidizi kama huu. Tumeanza vizuri, manake tumeanza na 52. Nina hakika tutazungumzia next year pia tupate kama 50, na tuendelee namna hiyo mpaka tuwe tunasaidia watoto wetu wote ambao hawana uwezo wa kwenda shule. Tumesikia stories mingi kutoka kwa watoto wetu, haswa wale ambao walikuwa wanataka kujinyonga sababu ya ukosefu wa fedha, na tuna watoto pia hawakuja leo, wamepotea sababu walikata tamaa, na baada ya kuona ya kwamba wakakata roho baada ya kuona ya kwamba wazazi wao hawawezi kamwe kuwasomesha. Lakini tutashirikiana na DCC wetu na yule mwingine wa Mwea West, hao watoto tuwatafute ndio waweze kurudi shule. Watoto ku drop out of school, huenda responsibility ya kwanza ni lazima ni mzazi. Kwa hivyo ndio tumesema lazima mzazi achukue jukumu lake kujua mtoto wake anafanya nini, ameenda wapi, mzazi kufuatilia. Pia tumekuwa na shida kidogo ya madawa ya kulevya, lakini tungependa kusema kwamba tumepigana na mambo ya madawa ya kulevya katika sehemu ya Kidogodo, katika sehemu ya Maisha Kamili, na hata jana na hata leo asubuhi tumeshika mtu mmoja sehemu ya Nyangati na about 21 rolls, na saizi amepelekwa kotini hapa Wanguru. Kwa hivyo tutaendelea kupigana na hizo visa ambazo zinafanya wanafunzi kutoweka shuleni, lakini ya kwamba ni tushirikiane na viongozi wote pamoja na wazazi na viongozi wa kanisa ili ya kwamba jambo kama hilo lisipate kutokea tena.